cara daya komparanaran pang ale Semarang pang tunggu balik racun di tangan kiri madu di tangan kananmu aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Nah, lamun ganti manusia jarang ngaji daripada mede rapat ojo ulama tuan guru paya betaliyahumullahu bisanasi baliyat manik nabi muyak keturunan telu macam azab telu macam siksa lalu namun potokan teh arak cerita basong bumboro motokin nah kedua bisa potokan tuan guru mengudut basongnya jaman arak cerita ni kesede dah wah mustazir terus jaman